No. Huh? May kadlaw. Elsie is in the house. Magkape. Kape, me. Buka na. Nakasud. Duka kay ko Ay, duka dia. Padata, batog sa ta. Ay, na mag-sit up pa ka dito. Oh, tog sa dia. Tungog sa kanila. Tungog sa diha. Bukaon na kay nanatas langit. Isboy, ato ka dito, Isboy. Come on guys, let's go guys. Gamay magugod, di ba? Ah! Lambo pa gawa na. Magugod na pa dali. No copyright. Wow, no copyright. Elsie is at the back already. Answer Scott. Yeah, Elsie. Awan pa ka dali-dali po ka. Elsie, hi! Hi! Kahanan. Sir Scott. Ay, na lang. Hi daw. Scott! Ay. She said hi. Oh, stopper. Rocket. Sir Scott. Hi. No, amigo. No, amigo, it's not. Beverly is the side of mine, amigo. Saan tapat na panisal? Dito. Ah, sa panisal. Arbis. Why Arbis, sabi ba? Dito sa may kuwan. Come on! Here we go, we're wicked! Shake it, take it down. Shake it, take it, take it, take it, take it, take it down. Don't stop, break. Lebar din, lebar. Ha? Lebar. Warday na. Balay road. Rocket. Ano? Malunggay, dali ka ganaan din. Ah, Malunggay, pandesal. hindi ko ganana ng malunggay. Murag na amang. Sulay dili na. Nana siguro init. Doon na pandesal. Wait, saan ba yun? Ano to? No. Banana cake! I love banana cake. Oh, banana cake, Hana! Hana, no pandesal, only banana cake. Oh, Kahana, this is the banana cake. Banana cake, oh. Oh, Sir Scott! Sir Scott. I'm saying, Mada. I think it's no more. Oh, great. No more Mada. It's Wow, we will find another bakery. no banana cake on to. Oh, Kahana si Mada. Ano din? Oh. Message ni mo si Mister? Nagstorya na mo, Mister? Nga, ako nang ginag-tipon ka. Sige, okay ra. Okay ra, else. Sige, kung sa'yo mong kuhan. Ako may gipa. Ako,